Jak maaklon iti mayadayo apay ngamin ana panunot mo tiyag turong lugar nga adayo. Jak maiptur tinaundaya tiyempo iti kaawan mo biyag ko ti matang ko tandok ko malang mabaling nagsadagat ta baro kong mo tapnon rik na para pamateg mo. Di ka kumayat ko mangdua-dua iti kinapunot panagayat ko ken ka ayat ko sumapet ka kumang tama iliwak ko na iken ka pase. Jak maawa di ipapanaw mo jak maaklon iti mayadayo apay ngamin ana panunot mo tiyag turong lugar nga adayo. Jak